Efa Emra Badwam Media so Adom TV live on Facebook. Sound so and Ocean so YouTube so search for Adom TV. Asem yi di kabre and asumene ne akwasisi ba no pa mama ka asem se wada. Eno an ye no. Richoko. Unyanya bia o ha ho. Sabre ankwada ne wo fie no. Sabre ankwada ne bi abia school no. Nyomu hiani. We sa uto ne wo sahye mu se ya umfa bibia amfra wo. Ya mix bibia dada. Ya mix ne dada. Tinwa sa odi ensuohyi akrabi enum na ye pinkon. O na akon. Baka se koko dia hoode ye wo koko mu nya de ketwa. Obi bia onum koko bia gitum se eboa bia nipa adwemu eti e kamfo ma de bia num ye di chocolate no. Tunya richoko na se wo num a otim se ma ka ho hye unya hoode di gina na so. Ebo adwuma. Pebi to shop bia be ko bia so pe richoko bubabi anopai na nwie ye mfama. Sansuna Dominion heba mesna wada wo akwanko yade e wo so. Wakwa yade no enko. Obu ani padwem timi tutu na ma se ogere ho ba bia enye. Na onye Dominion heba ointment. Faye ba bia eyo ya ne so. Sematetekaw na kwa no na ho ato. Omo no do bebre or Dominion herbal powder. And so no pass also the anapa will be a man nipadwana hodi ebem e san yade bia free nipadwanim. Fred 0543 158 195. And I show more at one Chiropath Ventures, Nana Boachi Herbal Afe, Angels Herbal Shops, Ashama Su Equus Pharmacy, Tema Little George Herbal Shop, Kofo just a Gapsin Pharmacy, so Kwansa, Ebe can be oh, say mo queen, Adom. Makato sa semidi kana ochia etwa mu ye di nkomo edefa agenda 111 ho aban panifo atu eho anabo makato sa na otwi mu Dr. Insiasare Ministry of Health Ministry of Information panifo ekwa asante matamu ekwa ese na dwumadie no ekọ edefa eno na mu bia ne mani emehu amkọ amaso na Minister for Information Kojo upon kroma ekodi onjumedie no honkomo ene na ne nyina eba na wi ona bote eka mo acha no pai emu akwa ba de ba Badwam dwumedie so na Adom TV asemidika ebrenie abodi boko de abazi asemne de dika fa atisen ya do ya da se waji ebre na ne ba be di enkomom enu ayenhwe so far ba bia mo koe no agenda 111 opani etesen Ghana for hwenu se da bena ye dani hospitals no dia maye was my mean here for na mema yente bibi kakra biase obeka ya 2021 no mampani na danko akufo trade enode asobo form say yemfi agenda 111 project no ase hospitals bebia district ahodo a omunni aban hospital any regions are only Aban Hospital and sana baby here specialized hospitals kakano in Fiasiena yenye specialized hospitals no into 2021 and a Fiasia na do nimfimi no moeni enti yatiesim you hear reports on dia maya empese better them na ya kan report no kekana e enti yatiesim a ye ko round report on dia maya ni say hospitals no mako 88 ena wonu mafiase a omo ye ho adwuma 88 no a group no into 8 different zones hospitals no edio watching no mafiase ye ho adwuma ya chemu into zones watching the can zones and 9 I dekan say ye kuma probody ni akwa akohwenti Dr. Nsiansare a oye advisor on health ni ankasa meka ho bi oba penny gifty kunedu a ono no order monitoring evaluation secretariat ano ansa na wo mo a etua project no ka photo a etua project no ka from give health nyina yes monitoring ayeko project no ye che project no projects and as zones and na ID kind no first 4 zones 2 3 4 and 8 na ayeko no
project 54 and was our project team 54 edunum and 9 and was our zones nimu edunum 9 on the any air coran at abri at a nora ye kasa near to me akosra eduasami and 33 of the projects including trade and I had a 33rd project that you do ho and nora okay and now you do hono and yema Unianum Central for a kind of honey idea, Yina Bre, and Omakasa, Momina, who they are air cost war. And so far, no dear. Yet to me, I inspected by 54 projects, emu 33. Say, they home for near home videos, near home reports in our Babon things will be every contractor for our mobile home or the money. Or more and more whom or the money, or more and more than crap with the baby and say, contract them. Yes, I read awarding. Minister, Yabeba or more dear Yajomo contract at the Fremusem. But so far, 54 projects here cost war, Zonam woman. Say na a fee and corner ye. Na ye, Abaman Penia Commission say, Esha say ye more. The various district was our zoning. Meaning, me must have timelines. No, they are making a catch on this. 88 million reports are banned. Oko mo akọ mo nimpa trade ka ho bi ya me ko mo fon ase de ka ho bia enra project mpanimfo no omo share wo msapo mu nsu se omo mbo mo den se emu 45 wo hwe be bia be duna emu 45 omo mia o mani a ansa na fie we nko na wiye no na civil works edan no omo wi edan no na ka mfidie a yede ba be gum na ye bia no enti emu 45 there enra wo hwe nkrata na ye de koron na omo tre consultant ne say omo ensure msapo mu nsu so omo miomani na nko mu nwie ansa na afie we say akọ na wie no instruction na omo de ma om enra abrana me amigina hobi okay it is say ka say project na Ghana ban na efa hoka sika ewo ho no mu a contractor ba say obepe bi de ato na dwumade so a enya den emfama nana edikan Ghana ban na efa project no hoka etosu mienu sika de enye say tadem na waka say ehus Canada ho de aye ni say to say umaya ofie so bisa say da who is called be me we school mama ko university I won kan jom say Canada dem da ba osu bi abekọ adwuma na when you market your kakra now they abeti o school fees no man akọ ma sika swete into scan enta dem ya yen say bia ye wo bi a friend of ABFA no annual budget funding amount na hona ye scan fee afi bia dey akogu photo bi mu say scan ye mfem bra ban kra photo fofra your friend of Give Health Ghana Infrastructure Investment Fund Health the hona says kanoko and Give Health for no no kan ho bi no omo kan contractor bi anje o machinye wo say sika de dia omo hia no omo saka into wo contractor and hia ne say obekọ anim na wo do certificate na brewom no omo tua sabre omo ma enya ne ntie so omo problem with sika bia omo say contractor for mi omo ani no omo nyendu pempen so I also am do certificate ba omo fe na sika wo say omo saka no omo saka okay menim say as part of motor yi the doctor is answer bo kopie mu ewo kunsu ana fe Amansia South that's Manso Adubia airport bonum contractor na wo ye say mo ka o mo ya job contractor from sem no ana kunsu de menim say o ka ho bi other names na menkai but no menkai so mo bon ye kan kunsu say kunsu ka de o ma terminate ne ho bi okay wo mo ya job contract from sem one e sika na no mo nyanti o mo nko ana say won sa kon sika na so bua payo kwan so era no o delay project no men ka se boa payo but ma men tirem edikan ye ma mobilization be 10% na ye say adwuma no ye do a minimum of 7% na fa first certificate bra o de bani etua na fi wa ya ko anim obi o ha o de bani etua obeya ko do 25 because kakra won in 70 sika won in 70 obeya ko do 25 obi beya ko do 30 obi beya be do 15 na bibisa but problem ba ko ye ko round na contractor for na ma ye ba ko e dikan ni say asase ni na anya asase kro okay no say senior assistant ni say district bi ama ya wasase district bi ho omde asase be ma be wie no na abo
was assassin. And the contractor no qua the preparatory works. I feel no qua pie and I could a bona clear fio. Obi ho be kona assassin is slupu. A TV was so an afford form. I feel no be fail now compact na IFM and son of to me if you say I any foundation near there. Maybe or why Obekwa could do no na assassin and so dia here be fan say be 15 acres assassin tamana wo hwehwe na wo dia no we example e bia ho assassin a ombenya ma na enso nti I say contractor no oni consultant ni architect no omo redesign project no ni na ni design ya baako but so do be assassin no se se wo kron kasi mu a se bantama se so ka so passa se da ho assassin tamu da ho se dia miminya wo fon ase de map project na unyem bi obantama nti ubon se ho na wo so mo ye design no foforo se bi on be na bronsan ya eto aso mienu nka hospital de ye mpenesa isan se ukoye na bronsan ye na yekoji ukoye na bronsan na kolebu ukoye na bronsan na left cover afi no pimfo bi a obewo afi na ye de ne footsteps ana ye de ni sane na koye bibi o tinki nya no tra o forman kepe ba bi o ho so mo redesign eye no abronsan ya to so mienu. Okay. Baby or what? Sending assistant and say a name reception, actually OPD, in fin awards, and then I'll quite okra on a service quarters one. Ubun's assassin who until so many service quarters and if you had the baby before. Baby or what? Baby a doctor for a better, because you create baby a doctor for a better on site. Baby a channel, also almost a son is and say be a honor, assassin, the man. Ne kasi nuru ti e wo se hono yiye no be chekire be na bronsan nti sa ane mani bi ka ho na contractors ni bi e delay Badwam de no ye wo variations a consultant for no ti ase se ye se pe 15 acres and 35 acres ne e ba no ye nyina 25 na no nti contractor no ne architect ne consultant no o ma delay bo so me miensa ye ti ase a eyiye. Okay. Na se bana se wo de no asase e bisa ye na ye de amount na still with the ABC mu a eno no de ye twem ti so far no contractor for be me nsa wo a omo de no na wuti nkomo a omo di na entasu nti ye twem e award this contract. Minister fe yanhwe wutie eye give help from pen for asma no kan contractor bi o site bi a mobilization and sabe kan sana okobia no dodo na ensa aka se contractors me ensa ye twom contract mu yi ena ye kase ye baba ye evaluation ababa ki sure say ejuma mu ye no emiti mobilization de mo na say emiti o ma ye refund ya ma aban and ye twam ntino obi anko ne baby there be one she say oh wa aban ma project o ma mobilization na went to me and deliver and could do some pempen so na ye one she say oh wa ye de EGSS can dey free ho. Okay. Eno de enye she say for e da hodeda nye na any first time aban e project ntisan she nda hodeda. And I want to say so why they be a project at the mound timelines down. Delay last minute and son out to me do so first fan set 10% now. It to me cancel. Tell you man why you do 10% now, but when me understand that in the because you can't say you know what to us what any project and just said that kingdom come. Okay. You know so no you to me a terminate and it say a human why any day you your Canada, but you before for anyone my okay they are moving for this say for various instances that are science say no and a project consultant no and they give help for the idea no at the faso. Okay. It's ya be hwe baby ya be kwa akoto se baby a wodru no o se agifru se ne po mo ne to aso 10 na se ya be hwem se o sorry fa ne bibi ma aban ba je ansa na ye ne wodi enkre twato. Pepe. Minister, by 2024 ending na agenda 111 projects no ye hu se ni nyina ye adwuma. Fa no pe me hu se Ghanaian Times for actually say me say by 2024 no na 88 ni na ye wie men cancer da as mama can very clear me say out of 111 88 and I fear say on course e move 54 and I away first 4 zones e mo aye 2 1 okay. Out of that 54 no e move 33 and report and I dey aba mo bi e hu ye cause you wie at all ye cause one anti I be break kakra
na ya san akɔso ato aso asan sɛ te sɛ no na you say na ɔsɛ me san bank kran ye ba bɛyɛ adwuma wɔ kran ye bɛ san ato aso na 88 no mu nyinaa no ɛna give health for ɛhyɛ emu 45 contractor for the 45 that's about half if not more just about half say baby o medu ni de obumi o mani a on betumi awie civil works no dan no ho adwuma no betumi awie civil works na sana fe we say akọ na awie okay e ho na enkomo na ba bisi okay the aka no ye kọ enim ye kọ inspection we progress of work no e be hu nkomo a ye no om e be di ya bada asem so anya brede de nkomo ona mo nya me nkan akwesi Kojo Ponkroma minister for information eti asemi dika anamoto no bi eno no enso hanom kra Dr. Nsiasa Rebecca akwesi maboyechi ba enso ha until say ye bewie project na dane dia magana ne chie ni akomu akwaji ayaresa no ye ntenna so eno ne ye no asemi dika until say be wo say ade krona Ghana fo ehwehwere yen setimi aka saade no